Serchhip cable network clear tu te chibaivek ule CHANCHINTHAR achar tu RL thansiami Voin Khan DC Conference Hall Serchhipah World Day Against Human Trafficking den chenin District Borsapi Nazuk Kumar Howin Child Trafficking CHUNGCHANG zir HONA nei ani Voin Khan Serchhip DC Meeting Hall World Day Against Human Trafficking den chenin National Commission for Protection of Child Rights NCPCR State Commission for Protection of Child Rights SCPCR le District Administration changkop te chuan mishing hmanga sum DONA Human Trafficking CHUNGCHANG in Serchhip na an buat saya Child Trafficking pumpel dan zir HONA an nei he hun kai shwai tu pi Nazuk Kumar IAS Serchhip borsap chuan kan district chunga human trafficking case omri lo ma se engtiklai puwa lo thlenga lo om ve thut the ani awangin kanin buat sai lo ka ngaya ain ven na le alo thlen pala a zui na mo phur tu tam tak kan om awangin a mo phur tu department thok tu ten in puwa cha na thatak kan nei lo ka thu la ni ati Mizoram chu mi puite in po na le in lai chi na a thata wangte Kaushan le tlom ngai pol te in pek na awang te in India ram mundang te ne na HONG da the ani lawa child labor te bonded labor le prostitution lama te case kan nei mang lawa ame ero chu ramria om kan ni awangin international human trafficking lama kan mit kan len na sat deu ero atul ani ati a human trafficking lam zirtir tura Delhi atanga local national commission mithiam te chunga lom thu asoini Pu Stephen Larin oma SP point thu soin Mizorama kumsang ni atangin human trafficking case kan nei trana case kan ma ber kuma case pasari zia lu ani kumsang ni atanga kumin thlenga kan case zia lu to za thi somthum panga ani a trafficking twar tu hi anwa in somkwa panga Puitling somrup pahni le no pang somthum pathum chan chwa to ni in amo phur tu apu mizo somli pasari le namdang som pasari thubuai siam sakan ni to ti in Mizoram din mun tlang pui asoya foreigner nazong tele India ram khopui lian zoka nazong te chunga hetiang hi athleng na sabik nia tar langin an na tho na ram azira han zui mai har sadeu te po a oma anwa omna hmuna mizo welfare ten na satakin hetiang twar tu te chwa na konga police te an chan pui thin thu atar lang bok ani Dr. Julie Remsang Pui State Commission for Protection of Child Rights member po in an commission na thodan tlang pui soina ane ani voinakal khom te ma hian National Commission for Protection of Child Rights atanga local mithiam big Anshu Sharma chuan no pang manga sumdona laka invendan preventing child trafficking ti thupui mangin zirtir na apea chumi nuwa kal khom ten soi ho na hunan mangzui ani voina human trafficking zir ho na hian Serchhipah hetiang case lamboi pui tu police te district child protection unit athok tu te no pang enkol na home strang a thok tu te juvenile justice board IO tele official poimo dangte antelani Nimin Khan Habitat for Humanity India Mumbai ten Serchhip District Hospital Mantur HRILENG DONA HMANRUA an HLAN Habitat for Humanity India Mumbai chuan COVID-19 HRILENG DONA konga malak na atul anga manturin Nimin Khan Serchhip District Hospital tan bungrua chi sang cheng noi somni man hu velan hlana heng bungrua te hi Serchhip District Borsapi Nazuk Kumar IAS le Health Department na how to ten an lo dong song ani COVID-19 HRILENG DONA ATAN heng bungrahlan na pwala in khom toy Serchhip CMO Conference Hall ania District Borsapi Nazuk Kumar IAS run Habitat for Humanity India Mumbai COVID-19 HRILENG DONA tura manratang kai le amamo tak anron pe chu lom omati thu soin HRILENG in zia omlam pandeu angin langma se malam hun alodar le huk theilaka inven lok na thatak ani don thu asoya Risel na konga Serchhip District tan District Hospital chu in pui ani angin heng manratang kai tak te hi COVID-19 shi mai ni lo shidang hlo om tak lo leng theilaka po hospital mamo tak an ni ti in atang kai hle tur thu asoini Serchhip District Medical Superintendent Dr. Zedilal Muan omakai shwai he huna hian Habitat for Humanity India Mumbai IO thu soitu
Leivish Leivon chuan an kal phung tlang pui soin Tuntuma District Hospital Serchhip nena medical bungrua an ron pek te chu cheng noi somni chuang man hu ani thu asoya hemi hmalam hian Zoram Medical College ZMC le Christian Hospital Serkona te an lo hlan to thu asoi bokani heng medical bungrua in hlan na huna hian Serchhipah Health Department a thoktu te po telin District Surveillance Officer Dr. Lalngai Omichang te chuan lom thu soina huna mang bokani nimina bungrua an hlan te hi oxygen concentrator 10 LMP pahni pulse oximeter somli pasari thermometer somli pasari nebulizer som panga digital BP apparatus somni pahni PPE kit zani somnga N95 mask zani somnga surgical mask zanga surgical glove zanga ICU para monitor pahni glucometer som shoe cover zanga surgical cap zanga disposable towel za somnga panga stethoscope som le oxygen mask som pahni te anni Serchhip police ten NIZAN khan heroin number 4 hong somli pasari anman NIZAN August ni sangni somni pahni thimhlim khan Serchhip police District Special Branch te chuan Serchhip saron venga in pakhat atangin heroin number 4 hong somli pasari gram zanga somruk pakhat point paruk pathuma ritan mana he in nei tu le lwa tu le damdoi nei tu ni ashad lal du omi kum somthum pahni Serchhip saron veng chu thu buai siam sakni in thu zo fia turin police te hian an la nga lani lal du omi soidanin hengri hlo te hi inrin NIZAN khan barmalam mi ten an ronda a hong riat vel chu an lo tiral man to ani NIZAN heroin number 4 an man te hi twal chunga shalna retin cheng noi som pali sing khat hu vel ni chu tani man khat dai plastic omlo na munatan government HNAHTHIAL college campus chu puan ani government HNAHTHIAL college campus chu man khat dai plastic omlo na munatan vo in khan an college auditorium a district urban development officer pulalrem ruata sailo MCS chuan puangin thuziak cheimoi citation a hlan ngala plastic le akai noi man that lo na inzirtir ngalani man khat dai plastic omlo na ATAN government HNAHTHIAL college campus puan na inkhom nei hi pukelal sang loya principal chuan kai shwain khwalian pulalrem ruata sailo DUDO chuan HNAHTHIAL khopui chunga sarkar pisa pali le zirna in pahni te chu man khat dai plastic omlo na a puan ani tak thu soin khapna thupek po chwa ani angin khautaka kalpui ani thu le mipui te puin an thlop thani in a sha thu asoya hetianga kan kal chhozel chuan sarkar pisa le zirna in mai ni lovin HNAHTHIAL khopui hi man khat dai plastic omlo na kan SIAMTE nge be sei om hle ani ti in nu ho po an har thar na sa in bazara thil lei tur te po in a ken na tur an keng sa tlang pui to ni in a soya mi pui te thlop thatna lom thu soin khapna thu pek te chu thataka zom chun zom zel turin kal khom te acha bokani HNAHTHIAL chu khopui nuam le thiang hlima siam turin man khat dai plastic chungchanga chau nilovin kongshangshanga malakna kalpui me kani thu pulalrem ruata sailo MCS chuan soi bokin mimal pol kaushan le pisa anga thingphun te po uluk taka enkol chunzom zel turina cha a wantlang mun ma le kongpui ti chep zonga bungroda te po khap ani thu le then fai ani zel tur thu asoi lang bokani he huna hian pu obedalal huliana sanitation inspector chuan PowerPoint presentation mangin man khat dai plastic thatlo na sang tar langin kalkhom te chu manglo turin azir tir ngal ani India rampuma July ni khat sang ni somni pani atang khan man khat dai plastic khap na hi kalpui ani angin HNAHTHIAL district a po UDNPA department hnuaia thoktele district level committee on elimination of single use plastic chuan kong shangshangin malakna an kalpui ba ka injin ni tuk tin deuh thaw bazara awareness campaign an la nei thin ani voin khan pradhan mantri jan vikas karyakram PMJVK hnuaia project SIAMTE THLIFIM TURIN district level committee te an THUKHAWM voin chama khan conference hall DRDA aizola Dr. Lashat Zwaliral te deputy commissioner kai shwaina hnuaia district level committee on pradhan mantri jan vikas karyakram PMJVK chu heskim hnuaia project duan chin ho te en dikin thut khom ani a Dr. Lashat Zwaliral te chuan PMJVK hi scheme thatak
tun malama po Mizorama district Pathum vela local pui to thinani a heskim hnuaia malak na te hi NITI yoga ina zirchian hnua thra ati awangin kalpui chhun zom turani a tuna chuan heskim hnuaia hian Aizawl district po atel to a central lam atanga hriat tirna mu ani angin line department te chu manmo taka proposal te siam turin anin norti asoya voina THUKHAWM in a real te hi naktuka state level committee a soi hole turani ati heskim chungchanga thumhashwai pi ethel ro thangpui PD DRDA ne na changin ngai thla kani a PMJVK scheme in a huam thei chinle proposal siam rem ngai lai te nodal officer Aizawl DC office lam atangin ngai thla kani a hemi hnu hiam proposal the lu to ho te en hawa siam that ngai lai te soi ho ani PMJVK scheme hnuaia hian namtlem zok minority te education health le skill development lama ti mason na tho thin ani district level committee on PMJVK a hian line department a district level head te chu member ani a member zinga hian Lok Sabha le Rajya Sabha MP te po an telani Voinkhan HNAHTIAL District Sport Committee din dan tur ngai to in district borsa pu arlarem sanga kai shwai na in fiam na pol sang shwai tu te an THUKHAWM kumsang ni somni pahni tanga sang ni somni pali chunga shwai tu tur an rat fel ngal meeting kai shwai tu district borsa pu arlarem sanga chuan tu hnaya Mizoram State Sport Council in District Sport Committee din dan tura ra man na siam fel thule HNAHTIAL po district ani to angin avoi khatna ATAN HNAHTIAL District Sport Committee HDSC din ani tur thu soin district kan ni ma in HNAHTIAL Block Sport Committee chu nung takin local to thina tuna bung thar ka in District Sport Committee din ani thei tur hi alom om hle ani bulchan tur kan ni awangin ngai twana film taknen kan kalangain kan bulchan na hian nakin hun ashil thei ti kan sha jeng ka du ani ti in HNAHTIAL District atangin India rampum hwapa in fiammi mingtha an lo chhuak thin chu sport shwai tu te thorim nazar ani zel thu asoi bokani HNAHTIAL SP pulal biak kilapo in mason zel turin system dik angai thu soin HNAHTIAL District Sports Committee po bulchan tur ani awangin mumal taka kal atul thule in fiam na po sang khai khom tu ani don awangin shwai tu tenril ruzau tak an putangai thu soi bokani District Sports and Youth Officer DSYO Charge Lamek tu pulal nei thanga kolni MCS Chuan Mizoram State Sports Council in District Sports Committee din dan tu ruang am le in kai shwai na SIAMTE chu asoi fia ani he huna hian Sport Association sang som paruk ayo tekal khomin shwai tu atan heng te hi rotni in pom anni Chairman Deputy Commissioner ex officio Senior Vice Chairman HMANKHAT Vice Chairman Michael D.L. Compa Secretary DSYO ex officio Assistant Secretary C. Laramdin Sanga Financial Secretary tur hi State Sports Council lamin an larwat bokang kan bulchan na chu eng thil po mi puya zwar DONA la research base ani tur ani ti in pulal du ama ZPM leader chuan soi Nimin August ni sang ni somni pani khan ZPM leader pulal du ama chuan ZPM research wing board sai workshop on vegetable market chaltlang tourist lodge ne man puya thu asoya he hun hi Professor H Ramhing lovana kai shwaya misang sang hne na changin thupui thlan bik ngai thla kani bok pudu achuan thiam na bik nei mi thiam somruk wal zet mei kanrama kut na thok tu te din chwana ve tu in local khom hi thil la om ngai lo ani a ka hnuk te po ati ul ani mi thiam ral mi dang te tan luan chwa du na ril ru pu mi hetiza tin lo pung khom ka mu hian politics sa ka zwan hlu hnuwa ka hlimber ni te zinga pakhat atlingin ka sha ati ZPM leader chuan ataka vegetable supply chain ti tu te abikin lo nei tu ten ringam harsa anti thu an soi hian ka ril ru lwa hle a kumsom thum panga chung party pahni ten thlai thar an lo chin tir to an lo bum to te hi chuti meya an rin na lo hi thil har sa takania amero chu atak taka na thok tu ten ataka kan kalpui huna chuan mizo mi pui te a rin omna lai in phum rut tlat hi hai choin alo manga rin om takin sum don na konga po mizo te hi kan lakal thei a be sei omani ti a beidong mai lavila mi pui te rin ngam tura kan om phot chuan mi pui te hian min la ringam nge yang ti hi be sei tlatang u atibok pudu achuan thil engpo ti donila vision nei angaya ram kan shwai tumna vision angaya dream mai ero chu ani tur ani lawa
kan vision chu angel ngetin atluantling sustainable tur ani thung tluantling tur chuan apoimo masa chu a eizong tu tan eizon natlak ani angai phota panina chuan midang tan le wantlang society tan thil thalo thlen tur thil ani tur ani lo zuzor kha summu nan a thaviau mai thei ma se wantlang tan a thalo pathumna chuan environment friendly ani tur ani kan bultanna tur chu engthil po mipuya zwar do nila research base ani tur ani akal kong road map kan siam chin lo chu mipui ma a kan din pui tur ani lo kan rama research base kan kal lo wangin kumsom thum panga chung hian kutna thok tu te thingtlang lo nei ban san tura du thlan tur kan pek hi atam to lutuka thlai kan chin thlon tir engzat nge om to an kut adur thlona an thlan afar thlona an kong akham thlon hnem to lutuk thlai in chin ti ringota a market ngai sak zui lawatama hetiang mai hi kan du to lova zirchiana research base in ZPM chuan ma kan la ani tibok CM in du sak zong te thupa du awangin RTI zona achangam lo ti in Mizoram Pradesh Congress Committee chuan thu chwa siamin an tarlang MPCC chuan an thu chwa siama sum har satna na men lo awangin treasury te po engbil ma pas theilovin tuna hian an ommeka hetianga mipui kan har sat lai hian engwanga sumdin hun har sata nge kan ni ti te CM thural pui nia sarkar contractor kam rule late hian bill payment a har satna an tok vem ti te shiat fia kan du a Mizoram Treasury Office rangshanga contractor le supplier ten bill an lak dan chipchar dewa sheturin MPCC Vigilance Cell Secretary Pula Shwai Tluang aboy tlungchuan Directorate Accounts and Treasuries Department SPIO nena zona RTI mangin July ni som panga sang ni somni pahnia athe luta chu RTI chu Mizoram Treasury rangshanga cheng noi za chuang lambil nei te contractor le supplier ming le address contractor le supply na ming contract le supply na estimate zat le payment pek to zat treasury a bill a thlen hnu in ni engzat nge pass ani e-payment ani chuan alun account nei tu ming le address te RTI mangin kan zot ani ti a RTI a zo na hi fia lo takin an chana wangin thudik zep an tumna an ngaya chuwangin July ni sompara sangni somni pani khan thunei tu sang jok ne na thlenin appeal siama RTI zo na te changai tura ngen na siam non ani a chu appeal chu heng zo na chan na tur hi account and treasuries department hian record an nei lo awanga chang thei an ni lo thu July ni somni pasari sangni somni pani khan shiat tir an ni ti asoya hi thudik lo bill la tur le payment and pek tur zong amount name of contractor le address hi felfai taka treasury officer ten record call vek ni a an sha ta wang le sarkar na an lo chelve to chunga experience nei te an zo atang an sha danin department ten RTI an chan na hi diktok lo oma an sha ta wangin RTI thunei tu sang jok CIC a an zwal ko ta anian ti engwangin nge treasury a bill la te lakza te bill an dona changa ni engzata nge bill pass sakani hi je pantum enga tinge thudik lova RTI zo na an chan ti hi account and treasuries department and call to finance minister chief minister nibok puzoram thanga hi MPCC vigilance cell chuan an zota tu bill treasury a tlangbik ni an soi kan chui mek hi mipui sha ta hlau wangem ni an soi ang hian ama u naute sum akol ang khan kamru lanen hian account an lo in trom tak tak kem ni ti kan zot nuna a department en kol hian RTI hi dik takin min chang thwai turin an phutlat ti an soi ani khati zong kha chanchinthar kan ti chwa theite ani